you, I'm for Busia, some BBC. Now, wait, and ababeto, and then circulating your kind of profuma is circulating over 3 months and social media say, yeah, say, just say, agrada, I say, yeah, papa, angel, obini, sorry, die. Na, amafo na adwena ya mu bebre so bia de na adwe akwakosi ye mame agrada so se one no na wo papa ana se bibi na akoka afa ne ho na wanka ne yie na ye mame agrada bu afu no wo aye ne wanse so oye wakakose na asori dan mu ana nanso ye di achire too much GHD esanse ye di nsem achire na ye pese ye di the real stories in the Bremo de Pianity, Medici, na your portrait, and ye your mammy agrada, myself and a yeka, and your no and the cost say, your papa obedium as sorry dynamo, and she a torn run a Saturday, ya, and myself and a yeka, Saturday, and you toy, your papa, just say, she a toy, and not a more than ye, just a kind of profuma severely, papa, no sooner more thing to say. Utimu say aprada ebobobo baby mu na sa aprada ye kind of profumu tender no eno ena amanfo aye no agrada ye te say ye na agrada bi mu so say ye mame agrada wa anase ye papa agrada ena akwakọ say obinim angel obinim asori dai international gospel way church and tinona nsuo ena akwakọ say sorry dying. No way, any Ghana for and some bisa any one summer walker. Unim say Ghana dear, Casa de Casapa, Ghana for Casa, and unti as some see yen, a be more dear adventure a positive, a be so dear negative. Na young be kind of positive ones, and nature said, and no any here, nipebia one and answer a bay. And Sansu na ye papa. Angel, Reverend Angel Obinim, I want and then so. Na asofo bebre e wo Ghana ha na koye se Angel Obinim nko ade de bia. Nkrofo na etwen Ghana fo na etwen se na asem bi beba na yegina so e de aka ho asem wone. Na just de bia we always mark him with a black ink. And say ink tuntum na de bia ye pese ye de edra ye papa Reverend Angel Obinim, but Angel Obinim also dear. Who be someone at Bena? When you bebre na eka say he's a very good man. Just say a yemi mame Florence Obinim dear. Or no cry dear name your grandma member of any keke. Loving woman keke. They say you no more a happy papa say. They say one more you will be my happy akasa. Na wait and I may be say Angel, yeah papa Angel. When you need pabonesa. Uhu na so ye very decent and gentleman. All shadan ye pabonesa send ye bi mu esusu fa ne ho. O ben yo mo animu ne pie ben na. Obeka cho say he's a very good man, very kind man. Entino nkrofon se mo mo keka nsu e ba ye be say na sorry e bi mu bisa say na si den na asori dan e wo area mu ho bebre na an to ankwankogu ana se tender na ankwankosi obia sorry dan mu eka Angel Obinim branch, a sorry dine, and a corner cobubu no. Just say, oh, Tiasia. So one pass it, send your monkey can say Angel and Fina men, a yellow crab. Say, oh, Fina men and Yamia Buffo show, Abana so, and Ababa say, now sorry dine, a bubuni near man, and I said, so my dear, as I say, or Koroko in Pie, a sacrifice be more, and a one pound nem bremu and almost would dear before Abba bet say na sorry die their friends himself and you to dear. Yes, say if you to we abefo timitos you, abrosom timitos you, Yamins you, Ankasanka say or what your boy do be no Ankasan so dear or Sana according to superstitious and I say ahụhụ asem for and I said omo enimu de e wo huhu no e ka ne de bia say ye wo huhu nsuo to e ne ye wo nyame mu nsuo to enti e bia ebi mu e ka say e bia na ni so man bia se so koye sacrifice e na wan koye ne ntem e na hu agufuo aba che say ye papa Obinim asori den
I did tender aba say a sorry dan ebubu na sorry niema ne nkonya ne canopies ne niema ne pulpit ana say den ana say edien ena ne elders ni bia na sa branch hosofo odi ano wedi boni bi a eno nso nyame ani anso ena kwa odi emhu agufu ase ya sorry dan bebre no ka say obi ni munye ebisi obi ni mi occultism ebisi obi ni mi ese ensofo nso e wo Ghana nso a di dwuma ense so obudi as nyame emma omo from mo se nyame afrom no omo ye enso omo de ye ntade omo with the black ink ni da e ka me papa osofo Reverend Dr. Angel Obi ni mu pe na me bisa se when ana evidence about out that say we hu obi nim so okuta nipa ti da ana say we hu say obi nim ebutu oba bi so da ana say we hu say obi nim ekuta sekan a onku obi a te say moja bata da so for us yenya evidence biasa emma out here we can never tag him all the time as a bad person. There are good pastors out there and he could be one of the good pastors. There are still bad pastors out there and he could still be one of the bad pastors. But me no me yenye nyame ntino yentimi enjeje Angel Obi ni musaada de bia yentimi enjeje no se ono kwa na yesofu bone a owo Ghana man mu edem pa ena mi bi sa se Ghana fo bi mu eji wo Angel Obi ni mu ho edem kwa na waye mu ache se bibia be si bia no ye hwe ho e de kan sem bebre eku papa yi ehu fi eno ena Ghana fo bi mu so bisa se na me di kan bisa ye no the negative side no se esiden enna ewiemu honomo sorry bebre honomo a omo so yusu canopy saa the siden enna agrada etimi ebesi asori de se ofinyame ampa na ntina chese nyame onko nye ne ma onko enje ne ma na se saa da no so so ampa se sanka asori wo ho enna ye asori enna nsuo ni to enna agrada ebesi ho se ne ma ntinka nyame oni hono mo se obepo ne ma ho ban wa sorry dem wo so fi nyame ampa se ne a ebi mu nyini no se oye nyame na adi ka afre ne papa na nka sa da no na asori wo ho a nka se ya chese ono anyankopon ne ma ni bi ho beto chima ebi nso se nyame ni eni musanti no e no to nsuo no wo mra onim se ne ma enye de eni ho mo bepura na chese wa protect ne ma efi sa atorenchem no ho na ana waba beye dia eseso oye wa sorry dem ho no asori dan bebre so wo ho a chese nsuo ni anye omo hwe a ye canopy sa nsuo na anye na hwe e ka obi nim asori dan pe ena etimi ebubu enkonwa etete canopy ni mo chese e strike ne bufu so pa eno na ye bisa se eye boni bi ena obi nim akwakoye enu ti na sa niema we nyina esisi wala kwemu niema bi na nyame ka kire ne se ko ongina so emfa entwe akra mbre no ena wagu anye ena ono akoye no ne pemu se ne ope enu ti na di sa niema we nyina aba edi empa ena ekoso ewo obi nim asori de mu wonso a wo hwe mi wonso wo de a wo beka ne a wonso wadwen kire a wo be kire koso a se wo be kire wadwen kire ne a wo kafa ho bia no ensi hu kwan kra emomo bra na be kire wadwen fa asem hu enkrofo nsem o bisa ne omo ka efa enmemene de ya asem a esi ye wo bi ni masori de mu eno ena ma betina ha me de abrawi enti wonso wo de ene wadwen kire e wo ho ene sen wugidi se me papa Angel Obi nim Reverend Angel Obi nim wo finyame pa ana se wonso wadwen kire ne se wo hu ni se on finyame onye sofo ankasa se your friend is sofo eden pa na wonso wodwen fa ho so wadwen kire ebra ana se nsuo na esi ono nkwa na sorry de mu eden na wonso wo kafa ho wadwen kire hu hia me pa enu ti na bre ni na ye dikan a ye bewi a ye dikan ka se for wadwen kire ebra na share or other social media platforms so my FFF subscribe to your YouTube channel. As I said, too much GH. We always bring you the real news and ye besi bia or baby bia. Ye di eche ekofa the real news na kasa e the pro. Enunti emma ure feed that so be follow yen so e wo Facebook, Instagram, Twitter,
Twitter I ehu hia me pa koso na follow ye fefefe na share na ebia nsem ni bi wo ma ebetimi eye suade ama afefo anase efutuo ama afefo ai midia ene akosua kokua ansa aka Queenfidi apa aha makramo aha ena meja mo esi dasenne besi ehia